Igicamunsi cyiza nshuti bakunzi ba Rwanda Online aho muherereye hose mu bice bigiye bitandukanye bigize igihugu cy'u Rwanda, abari mu nkengero zacyo ndetse n'abari ku migabane igiye itandukanye, aho muherereye hose mwumve ko tubifurije gukomeza kugubwa neza, gukomeza kugira igicamunsi cyiza ndetse no gukomeza kugenda muryoherwa n'amakuru tubagezaho hano kuri Rwanda Online. Turi ku musaha y'igicamunsi, ni igicamunsi cyo kuwa kabiri tariki 18 z'ukwezi kwa kabiri 2025. Nkuko rero mumenyere muri aya masaha tuza kubagezaho amakuru abakomeje kugenda acaracara hano muri kano karere duherereyemo, aho tunyarukira mu bice byinshi bigiye bitandukanye tukareba byinshi biba bikomeje kugenda bihavugwa. Munyemere tubanze turebere hamwe ingingo nyamukuru tugiye kuganiraho muri aya makuru yacu. Tugiye kunyarukira hano ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho rero ibintu bimaze guhindura isura muri aya masaha y'iki gicamunsi. N'urugamba rwari rumaze igihe ruhuza igisirikare cya M23 ndetse n'ingabo za FARDC ndetse n'abambari bazo, bivuze yuko rero ari igisirikare cya M23 cyari gihanganye n'ubutegetsi bwa Kinshasa buyobowe na President Félix Antoine Tshisekedi Ikirombo. Ubu ngubu noneho zamaze guhindura imirishyo, ntabwo ari M23 ihanganye na FARDC, ahubwo rero ni igisirikare cya M23 gihanganye n'ubutegetsi bwa President Evariste Ndayishimiye. Aho rero icyitwa ingabo zose z'u Burundi yamaze kuzikusanya azerekeza ku mupaka wa Uvira, aho rero igisirikare cya M23 banze yuko gifata uno mujyi cyangwa kano gace ka Uvira, ari nako rero kabarizwaho umupaka uhuza igihugu cy'u Burundi ndetse n'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ese intandaro iba yihe? Nuko rero hari imitwe yamaze kudekarara yuko ifite gahunda yo gukuraho ubutegetsi bwa President Evariste Ndayishimiye, President w'iki gihugu cy'u Burundi, akaza rero gutekereza ndetse akaza kwisama yasandaye, aho rero yamaze kubona yuko igisirikare cya M23 kimara gufata Uvira rero kizahita gifunga umupaka, ingabo zikazabura aho zinyura, zigiye rero kwataka zino ngabo cyangwa ino mitwe y'intagondwa iri ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. N'inyeshyamba cyangwa n'imitwe igeze muri itatu yamaze kwihuriza hamwe ndetse idekarara yuko rero igiye gukora ibishoboka byose ndetse igakuraho ubutegetsi bwa President Evariste Ndayishimiye. Icyo gihe rero ubwoba bwahise buba bwinshi, ubwoba buramutaha, ariyo mpamvu rero yafashe force ikomeye cyane ayishyira rero guhangana n'iki gisirikare cya M23 kugira ngo rero igisubire inyuma kidafata Uvira. Ubu ngubu intare za Sarambwe nazo rero ziri gupanga operation yakasa mutwe. Ubu ngubu rero bibaye yuko urugamba rubuhinduye imirishyo. Iyi operation rero cyangwa uko bihagaze akakanya byose turaje tubikuvire imuzi n'umuzingo tubikugezeho 5 kuri 5. Amakuru yacu n'ubundi tuyakomereza kubijyanye na hano ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Nta wundi rero witwa Anthony Guterres rero uyu nguyu ni umunyamabanga mukuru wa ONU, aho rero yamaze kugaragaza yuko ashyigikiye rero isenywa rya FDLR, ariko akaba noneho anamagana ibyo AFC M23 ikomeje kugenda itangaza, cyangwa rero uwitwa Colonel Nanga akomeje kugenda atangaza yuko rero bafite gahunda yo kugera Kinshasa. Kubyo rero kuri ibyo bya Colonel Nanga, umuhuza bikorwa AFC, ndetse rero yavuze yuko ibyo ngibyo bisa nkaho ari ugukina, kuko rero ibyo kugera mu Kinshasa ndetse bagakuraho ubutegetsi bwa President Félix Antoine Tshisekedi Ikirombo atabishyigikiye habe namba. Gusa rero yatangaje yuko ashyigikiye isenywa rya burundu ry'uno mutwe wa FDLR wasize ukoze amahano hano, wasize ukoze genocide hano mu gihugu cy'u Rwanda, ukaba rero warakomeje kugenda n'ibyo bikorwa bikorera hano ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ahangaha rero biranatweremeza cyangwa biratwerekeza aho rero turi burebere hamwe FDLR yari yarashinze ibirindiro hano mu mujyi wa Goma ndetse cyane cyane muri no territoire ya Nyiragongo hariya mu misozi miremure y'ibirunga. Ese ubu ngubu noneho byaba bihagaze bite? Ese operation yakorewe hano mu mujyi wa Goma ikaza kurangira n'ubundi higaruriwe ino mujyi wa Goma ndetse n'inkengero zaho, yaba yarasize hehe FDLR yari yamaze gushinga ibirindiro hano ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko cyane cyane muri Ikivu y'Amajyaruguru, ariko rero ariho rero yari yarashyize imbaraga, abayobozi bayo bagiye batandukanye niho babarizwaga. Ibyo byose rero turaje turebere hamwe, ese ubu ngubu FDLR yaba ihagaze ite hano ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo? Ibyo nabyo rero turaje tubikuvire imuzi n'imuzingo. Amakuru yacu n'ubundi turayasoreza hano mu gihugu cy'u Rwanda. Nta kindi turi burebereho n'ibimaze gutangazwa na Minisitiri Nduhungirehe, ni Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane w'u Rwanda, Ambasaderi Olivier Nduhungirehe. Yaganiriye amaze gutangaza yuko yaganiriye ku murongo wa telefone na mugenzi we wa Hongria, aho rero ndetse unashinzwe ubucuruzi ndetse uwitwa Peter Zirijarto, ndetse rero ku ngingo zinyuranye. Aho rero ngo banaganire no ku bibazo by'umutekano muke ukomeje kugenda uzamba ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Nabyo rero imaze gutangazwa na Ambassadeur Olivier Nduhungire, nabyo turaje tubikuvire imuzi n'umuzingo tubikugezeho 5 kuri 5. Bakunzi ba Rwanda Online, amakuru tukuzaniye muri aka kanya yo ni menshi cyane. Icyo usabwa nta kindi no kudutiza umwanya wawe, maze natwe tukagerageza kukuvira imuzi n'umuzingo ano makuru utukayakugezaho 5 kuri 5. Ikindi birashoboka yuko bwaba ari bwo bwa mbere ugeze hano kuri Rwanda Online, nimba rero ari bwo bwa mbere
cyangwa rero usanzwe ubana natwe ariko ukaba utari wakanda kuri subscribe, iki nicyo gihe ubu ngubu niwo mwanya kugira ngo rero tujye twibanira umunsi ku munsi. Nta kintu rero bisaba usibye gukanda subscribe cyangwa sabone ku bakoresha ururimi rw'igifaransa, warangiza ugakanda kuri iriya nzogera iri hariya mu nguni kugira ngo igihe icyo ari cyo cyose dushyizeho amakuru ujye uhita wibona notification, ujye uhita ubona ubutumwa bugufi bugaragaza ko hari amakuru amaze kugera hano kuri Rwanda Online, bitume rero uyumva akiri umwimerere atari yaba umuranzi. Nimba wararangije gukora ibyo byose, wararangije kwinjira mu muryango mugari w'abakunzi ba Rwanda Online, ndetse none ukomeza ushobora no kwinjira muri groupe za WhatsApp kugira ngo rero tujye dukomeza kugenda tugusangiza, ndetse tugusangiza rero amafoto ndetse n'amavideo abakomeje kugenda acicikana hano ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ndetse rero mu bijyanye no ku rugamba, dore ko rero tuba tuyafite ku bwinshi ariko rero bitaba ari ngombwa ko tuyashyira hano rero kuri channel yacu. Rero ushobora kuyasanga muri groupe yacu ya Rwanda Online ya WhatsApp, aho rero nta kintu, aho rero ushobora kujya uhavana amakuru yose agiye atandukanye. Ikindi rero kiba gisigaye no gukanda like, share ndetse na comment kugira ngo ibintu bikomeze kugenda birushaho kugenda neza, anako rero ukomeza kugenda udushyigikira. Munyemerere amakuru yacu twanzike duherere rero ku bikomeje kugenda bivugwa ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Nyuma yaho igisirikare cya M23 kigereza Warungu ndetse na Nyangezi, ubu ngubu abarundi bahise bahindura indi muvuno, ariko rero icyaje gutera umurindi ndetse rero ibintu bikomeje kugenda rero bivugwa hano mu bice bya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, icyaje gutuma rero no rugamba ruhindura imirishyo ni byamaze gutangazwa n'imitwe igiye itandukanye yamaze gutangaza yuko yihurije hamwe. Ni imitwe rero ibarizwa muri itatu irwanya ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye. Iyo mitwe rero ikaba ibarizwa hano ikomeze ibarizwa ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Uko kwishyira hamwe rero kwino mitwe igeze kuri itatu isanzwe rero irwanya n'ubu butegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye, ibi rero byaje gutera ikikango yaba ari ku butegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse rero no mu buyobozi bwe muri rusange, tutitaye rero no ku basirikare b'abarundi babarizwa hano ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'abari mu gihugu cy'u Burundi. Evariste Ndayishimiye akimara kumva rino tangazo ndetse rero ikimara kumwinjira mu matwi, nta kindi rero yahise atekereza rero uburyo ashobora kuzakoresha yinjira ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo agiye gusenya ibirindiro by'ino mitwe ikomeza kugenda imugera amajanja. Muri uko kubitekereza yahise amera nkaho yisamye yasandaye, aho yamaze gutekereza yuko igisirikare cya M23 gikomeje kugenda gifata ibice byinshi bigiye bitandukanye ndetse byerekeye ku mupaka uhuza Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'igihugu cy'u Burundi. Abi rero bishobora kuzamugora kohereza ingabo ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kugira ngo zijye guhangana n'icyo gisirikare ndetse gikomeje kugenda kiyubaka, ariko rero gikomeje kugenda kigwiza ibikoresho ndetse n'ingabo. Rero cyaje kubaho nuko Perezida Evariste Ndayishimiye yahise rero akusanya icyitwa abasirikare bose, yaba arababarizwa za Cibitoki, yaba arababarizwa za Bujumbura ndetse no mu bindi bice bigiye bitandukanye. Abasirikare bose rero amaso bayerekeje hano ku mupaka uhuza Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'igihugu cy'u Burundi. Amakuru akomeza kugenda tugeraho nuko rero ngo babonye yuko amahirwe ya nyuma asigaye ari uko rero bagomba gukora ibishoboka byose kugira ngo M23 ntifate Uvira yose ndetse rero ntigenzure uno mupaka wa Uvira. Rero ibyo rero bishobora kuzabafasha n'ubundi kwambuka ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Aho rero niho n'ubundi gisirikare cya M23 nacyo cyahise cyerekeza amaso, dore ko rero imitutu yacyo yose iri kwerekeza hano ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ku mupaka wa Uvira uhuza rero igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'iki gihugu cy'u Burundi. Amakuru dukomeza kugenda atuvana muri M23 nuko rero igisirikare cya M23 cyamaze kugota uno mupaka wose ndetse ibikoresho byose za mbunda ziremereye zose zikaba zerekeje kuri uno mupaka wa Uvira. Aho isahira yose uno mupaka ushobora kuba wafatwa n'iki gisirikare cya M23. Abenshi bakomeje kugenda abibaza ese niki kiri buze gukurikiraho mu gihe intare za Sarambwe zitigeze zitsindwa urugamba na hamwe ndetse nta na hamwe rero bigeze barekura. Rero iyi Uvira ntago ariyo bari buze kurekura. Aho rero bakomeje kugenda bibaza ati ahubwo igisirikare cya M23 nikiramuka gifashe uno mupaka wa Uvira bazajya barebana gute ndetse n'abasirikare b'u Burundi bazaba bari hakurya mu gihugu cyabo cy'u Burundi. Mu gihe rero umupaka twibukiranye yuko rero haba hariho impande ebyiri, haba hariho uruhande rw'igihugu runaka ndetse no kurundi hakaba hari uruhande rw'ikindi gihugu. Bivuze yuko rero uyu mupaka
mupaka wa Uvira. Igisirikare cya M23 nikimara kuwigarura ku ruhande rwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bizaba bivuze yuko ku ruhande rw'u Burundi n'ubundi hagomba kuba hari ingabo z'u Burundi, rero bagomba kuzajya barebana rwose ndetse byaba ngombwa bakanaganira nk'abantu bahuje imipaka. Ariko ibingi rero bikaba bigomba kubangamira Perezida Evariste Ndayishimiye kuko ntago bizamwemerera yuko azarundika abasirikare hano ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kugira ngo bajye guhangana n'iyo mitwe ikomeje kugenda imugera amajanja. Rero ni byinshi bikomeje kugenda abitangazwa, ariko uko amakuru akomeza kugenda ava kuri uno mupaka wa Uvira, turaza gukomeza kugenda tuyabagezaho 5 kuri 5. Gusa n'ubu ngubu rero turi muri studio mu kanya rero hari habayeho gukozanyaho ndetse hari nambushi yari ikozwe n'ubundi n'igisirikare cya M23, ariko rero iyo nta nubwo yari ikorewe hano neza ku mupaka wa Uvira. Yambushi yo yari ikorewe haruguru yaho gatoya ahitwa Kavimvira. Rero Kavimvira n'ubundi ni haruguru gatoya ya Uvira. Ahangaha rero amakuru yakomeje kugenda atugeraho nuko n'ubundi rero hari operation cyangwa rero hari ambush yatezwe n'intare za Sarambwe, bikaza kurangira n'ubundi ingabo z'u Burundi ziyatakarije ubuzima ku bwinshi, dore ko arizo zikomeje kugenda zikoresha inzira y'amazi. Ndetse rero igisirikare cya M23 cyo kikaba kitari cyatangira kugenzura rero bino bice mu bijyanye n'amazi, aho rero izi ngabo z'u Burundi ndetse ubwato bwuzuye ingabo z'u Burundi bwagabweho igitero n'iki gisirikare cya M23, bikarangira rero bivuganyemo ingabo nyinshi zitari munsi y'115 z'abarundi zaguye mwi operation cyangwa mwi ambush mbi cyane yabereye Kavimvira. Ndetse ni munsi gatoya rero ya Kawezi, ni haruguru gatoya ya Uvira, ni hano muri ni hano rero muri Ikivu y'Amajyepfo ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Munyemerere amakuru yacu tuyakomereze ku byamaze gutangazwa, ndetse rero n'umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye Antonio Guterres. Ngo rero ano mugabo yakomeje kugenda agaragaza uruhare rwe cyangwa akomeje kugenda agaragaza uruhande yaba abogamiyemo ku bibazo bikomeje kugenda bihuza u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Uno mugabo rero utajya uripfana yagerageje gushyira ukuri ahagaragara, agaragaza yuko rero byinshi rero aho yavuze yuko igufatira igihugu cy'u Rwanda ibihano atari byo ngombwa, ahubwo rero ko akwiye gushaka uburyo igisubizo cyaboneka hatabaye kugira uruhande rumwe rubigenderamo. Yakomeje rero agaragaza ko ndetse no gusenya umutwe wa FDLR ari ryo zingiro ry'ibikorwa byose bishobora gukorwa mu rwego rwo kugarura amahoro n'ituze muri kano karere ndetse no ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Yakomeje anagaragaza byinshi, ariko rero noneho yaje kugera akubijyanye n'ibiheruka gutangazwa n'uwitwa Colonel Nanga. Uyu ngoro yavuze ati ibyo rero uwitwa Colonel Nanga umuhuzabikorwa wa AFC aheruka gutangaza ati ibyo byo rwose ntago mbishyigikiye ndetse mbifata nk'ubusazi. Ntago rero nshyigikiye yuko iki gisirikare cya AFC M23 gikomeza rero urugamba ngo kibe rero cyagera mu murwa mukuru wa Kinshasa. N'umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye Antonio Guterres ndetse rero yatangaje ko rero ibyo umuyobozi w'ihuriro rya AFC Colonel Nanga avuga yuko rero byo ngo bazakomeza urugamba kugeza bageze za Kinshasa, bagakuraho rero ubutegetsi bwa Perezida Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ari ugukina bitashoboka. Ati rero ibingibi Guterres yabitangaje mu kiganiro yahaye France 24, aho rero ndetse rero ahubwo rero yabazwaga aho rero abona urugamba rero rwa AFC M23 ruzagarukira nyuma rero yo kwigarura ibiteritwari izi nyinshi cyane, ndetse rero uyu Colonel Nanga we akaba rero anatajya anahisha yuko bazagera Kinshasa bagakuraho ubutegetsi bwa Perezida Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye yavuze ko ndetse amagambo ya Colonel Nanga yavuze ko ashaka kugera rero mu murwa mukuru kuri we rero ari ukwikinda, ndetse rero ati izi ngizi ni nka blague cyangwa ni nka joke. Ni nyuma rero yo kubazwa icyo rero atekereza iyo yumvishe umuyobozi wa AFC Colonel Nanga, ndetse avuga ko rero intego yabo ari ukuva ndetse atari Goma ndetse na Bukavu, ahubwo rero ari umurwa mukuru wa Kinshasa nk'umurwa wa kino gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Yakomeje rero ndetse aje gusubiza uno munyamakuru wa France 24 ndetse rero witwa Marc Perelman, ndetse rero bwana Antonio Guterres yagize ati n'ukwikinira rero simbyemera ndetse byaba ari n'ibintu bitemewe na gatoya. Ati rero ntago iki gisirikare cya M23 cyemerewe kujya kuvanaho ubutegetsi bwa Perezida Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo nyuma yo gufatwa kwa Goma umurwa mukuru wa Kivu y'Amajyaruguru. Colonel Nanga umuyobozi w'ihuriro rya AFC yasezeranyije ko bazakomeza rero urugamba rwe kugeza mu murwa mukuru wa Kinshasa. Byongeye kandi rero mu itangazo rigenewe abanyamakuru ryashyizwe rero ahagaragara ku wa mbere etari ushize, ndetse rero AFC M23 yasabye abanyepolitike batavuga rumwe n'ubutegetsi ndetse n'abahagarariye imibereho myiza y'abaturage kwitabira ndetse impinduramatwara yatangijwe rero na AFC M23 kugira ngo bafatanye bavaneho ubutegetsi bwa Perezida Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ubutegetsi bukomeje kugenda
bubangamira abaturage, ubutegetsi bukomeje kugenda bugira bamwe buheza, ubutegetsi bukomeje kugenda bugirwa n'agatsiko ndetse ari nako bakomeza kugenda basesagura umutungo wa leta. Ni byinshi rero buno butegetsi bwa Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo bukomeje kugenda bushinjwa. Munyemerere amakuru yacu n'ubundi tuyakomereze hano ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni ku mutwe wa FDLR ukomeje ndetse wamaze gusabirwa na Antonio Guterres, ndetse aho wamaze gusabirwa yuko ugomba gusenywa burundu ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Uno mutwe rero twibukiranye yuko wari ufite ibirindiro bikomeye cyane muri Kivu y'Amajyaruguru, cyane cyane hano Goma ndetse no na Zabambiro hejuru, cyane cyane dore ko ariho bari barashyize imbunda ziremereye, ari naho rero bateguraga imigambi yabo yo gutera igihugu cy'u Rwanda. Twibukiranye ko muri Mutarama 2025 abarwanyi b'umutwe witwaje intwaro wa M23 ndetse barwanye urugamba rukomeye cyane bagamije no gufata umujyi wa Goma ndetse n'ibice bihana imbibi. Kugira ngo rero babigeremo babanje no gufata ibirindiro bikomeye cyane by'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, abacancuro ndetse n'abanyaburayi ndetse n'umutwe w'iterabwoba wa FDLR. Dore ko abangabo nibo bari bameze nkaho ari inkingi za mwamba z'uno mujyi wa Goma, kuko rero byashimangiwe na raporo zigiye zitandukanye. FDLR imaze imyaka myinshi cyane ifite umugambi wo guhungabanya umutekano w'u Rwanda. Yashinze ibigorero bya gisirikare byinshi hafi y'umupaka warwo, ni ibigorero byari byegeranye cyane ndetse n'iby'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'abandi bafatanyabikorwa bahuje umugambi wo gutera igihugu cy'u Rwanda, nk'uko rero byanatangajwe nyuma y'ifatwa ry'uno mujyi. Umunyamakuru James Munyaneza nuwo kuri The News Time ndetse rero aherutse gusubira mu bice byo mu majyaruguru ya Goma, ni muri teritwari ya Nyiragongo byari bihererewemo na FDLR, aho yasobanuye ko ikigo cya gisirikare cya FDLR cyari hafi y'u Rwanda, cyari kiri ku musozi rero wa Kanyamahoro, ni mu ntera y'ibirometero 3 byonyine ugahita ugera hano mu gihugu cy'u Rwanda. Ati rero Kanyamahoro ni ahantu rero h'ingenzi hari mu birometero nibura bigeze kuri 3 uvuye mu Rwanda, ndetse yitegeye rero akagari ka Munenge ndetse n'umurenge wa Busasamana mu karere ka Rubavu. Habaga rero ikigo cya gisirikare cy'umutwe udasanzwe wa FDLR ariwo Commandant de Recherche de l'Action et la Profondeur, cyangwa rero mu magambo ahinnye ECRAP. Nubwo rero FDLR cyane cyane ECRAP rero yari hafi y'igihugu cy'u Rwanda ndetse kurucengeramo ntibyari byoroheye cyane, kuko rero ku mupaka hari abasirikare b'u Rwanda bakomeje kugenda bacunga umutekano hafi umunsi ku wundi. Leta yasobanuye ko yakajije ingamba z'ubwirinzi ndetse no mu rwego rwo gukumira incengeza ndetse icyageragezaga kuruhungabanyiza umutekano ariko giturutse ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Amakuru yakuye kuri Kanyamahoro yavugaga ko rero ikigo cya CRAP ndetse cyabagamo abarwanyi hafi 400 bari bayobowe n'uwitwa Major Benjamin, ndetse ni mu butumwa ndetse Major Benjamin ni mu butumwa, ndetse rero gusa rero hari n'abandi bari ndetse babarirwaga muri za magana babaga rero ku musozi ihana imbibi na Kanyamahoro ndetse cyangwa na Kanyangoma, ni mu mabere ndetse na hano ku mabere y'inkumi, naho rero naho habaga abarwanyi ba FDLR yaba ari hano za Kanyarucinya ndetse na za Kanyabuki ndetse ahegereye ikirunga cya Nyiragongo. Aho hose rero hari ibirindiro bikomeye cyane by'uno mutwe wa FDLR. Mu kigo cya gisirikare cya Kanyamahoro abarwanyi ba M23 bahasanze icyumba cyaberagamo inama, aho rero ndetse cyategurirwagamo urugamba ndetse gisakaje ihema, kiri rero kirimo n'intebe ndetse n'akameza byakoreshwaga na majoro ndetse n'ubutumwa. Hari ibikoresho by'itumanaho ndetse byifashishwaga mu kugaba ndetse mu rugamba, ndetse rero n'igitanda cye yararagaho. Uwahoze rero ari umuyobozi mukuru w'abarwanyi ba FDLR Pacifique Ntawunguka alias General Omega, bivuga yuko rero uko yabaga mu kigo cya gisirikare ndetse mu gace ka Kamugogo ndetse kari mu birometero nibura 10 uvuye Kanyamahoro, nacyo rero cyari inyuma rero y'iby'abandi barwanyi uyu mutwe rero ku musozi wa Kanyangoma. General Omega ndetse yageze ku mugoro yageze Kamugongo ahunga rero ndetse kuko ibirindiro bye nyirizina bikuru byari ahitwa Paris muri teritwari ya Rucuro, ugereranyije rero ni mu ntera y'ibirometero nibura nka 60 uvuye ku mupaka w'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ndetse rero uyu Colonel mu ngabo z'u Rwanda uri mu kiruhuko yatangarije rero uno munyamakuru ko rero FDLR yari yohereje hafi y'umupaka w'u Rwanda ndetse rero itsinda rito ry'abarwanyi ndetse bashoboraga gutera intambwe rero imwe gusa bakinjira hano mu gihugu cy'u Rwanda mu karere ka Rubavu. Ati rero nuko rero babaga bazi ko rero ingabo za FARDC ziryamiye amajanja. Uno munyamakuru kandi yasobanuye ko ibigorero bya gisirikare bya FDLR ndetse n'iby'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'iz'umuryango wa Afurika y'Amajyepfo SAMIDRC ndetse n'iz'umuryango w'abibumbye MONUSCO ndetse rero n'iby'abacancuro b'abanyaburayi
Mayi byari rero byegeranye cyane kuva rero mu gace ka Kibati ndetse rero mu nkengero za Goma kugeza rero hano za Kanyamahoro habarizwaga igisirikare cya FDLR. Yasomane ko rero no muri Kilimanyoka ndetse no mu birometero nibura nka bitatu uvuye za Kanyamahoro habaga rero ibindi bigo by'umutwe w'ingabo zidasanzwe za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo izikunda kwiyita ngo Lehibu, nizo rero mu mutwe rero urinda umukuru w'igihugu GR ndetse n'inzira rero igana mu mujyi wa Goma, aho hose rero hari ingabo zigeze zikomakomeye, ariko rero intare za Sarambwe ntago zigeze zikangwa n'ibyo byose. Umwe rero mu bayobozi ba M23 yasobanuye ko iki kigo rero cyafatiwemo intwaro zikomeye zirimo BM21 Gradi ndetse rero ifite ubushobozi bwo kurasa rero rokete 40 mu masegonda nibura 20 ndetse rero bikarasa no mu ntera y'ibirometero birenga 40 ndetse haje no gufatirwa kandi izindi mbunda rero nini cyane zirimo 122 D13 ndetse zarasaga ku birometero 15 ndetse n'107 ndetse Kachusha ndetse zarasaga ku birometero nibura 8. Ibyo zose rero zafatiwe hano muri kano gace. Kugira ngo rero M23 ifashe ibirindiro bya Kilimanyoka byasabye rero kugaba ibitero ndetse biturutse impande n'impande zigiye zitandukanye. Imirwano yabereyemo yamaze rero amasaha 8 gusa, hafatwa rero ndetse haza gufatwa uyu koloneli w'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'ingabo ze 150. Aho rero banoboze ngabo zose zafashwe matekwa muri Kibati ni ku birometero kimwe rero uvuye mu kigo cya Kilimanyoka, naho rero ndetse habaga ikigo cy'imyitozo kizwi rero nka Kadotile Arimagedo ndetse rero cyabagamo ingabo za Samidiaras ndetse na batayo y'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zizwi rero nka Satani ya kabiri. Byamenyekanye ko ingabo zabaga rero mu kigo cya Armageddon ndetse rero zari zifite umugambi ndetse wo guca inzira rero izihuza na FDLR cyari kiri ku musozi rero wa Kanyamayoka ndetse ni ku birometero 3 kugira ngo rero bijye byorohera FDLR kubona intwaro ndetse n'ibindi byagombaga ndetse yabaga ikeneye. Imashini ikora umuhanda yagombaga rero kwifashishwa ndetse yasigaye muri Kilimanyoka ndetse nyuma yaho M23 yari maze gufata ndetse bino bice ndetse hano cyane na kano gace ka Nyangoma naho hasigaye ibikoresho byinshi bitandukanye ndetse rero ku minara 3 naho rero habaga ikigo cya gisirikare cyabagamo abacancuru ndetse b'abanyaburayi ndetse bifatanya n'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu ntambara ihanganye na M23 ndetse rero nubwo akenshi leta ya Kongo yabitaga rero abarimu, ariko rero babaga bagomba bafashaga kino gisirikare cya FARDC guhangana ku rugamba. Ntabwo rero ari ako gusaba akazi bakoraga gusa, dore ko yuko batigishaga ahubwo rero imbunda zigiye ziremereza cyangwa za zindi z'imisada igihe rero bageragezaga kuzikoresha kugira ngo babanze kurasa bacire inzira kino gisirikare cya FARDC kugira ngo rero kize kwinjira mu rugamba akimeze neza, babanje no kugiharurira inzira. Mu rugamba rwo kurwanya M23 MONUSCO yifashishije rero umutwe w'ingabo zidasanzwe uzwi rero nka FIB ndetse rero uyu ni rero wifashishijwe mu kwambura M23 ibice yagenzuraga byose muri Kivu y'Amajyaruguru muri 2013. Nyuma yaho M23 ifashe Goma ndetse n'ibindi bice bikikije ku mumperero za Mutarama 2025, ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'abarwanyi ba M23 na Wazalendo ndetse bahungiye mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo, abandi rero bahungira mu Rwanda no mu bigorero bya MONUSCO. Bamwe rero baje gufatwa, abandi rero bishyikiriza M23, abacancuro ndetse n'abanyaburayi ndetse baje kumanika amaboko basubira mu bihugu byabo baciye hano ku mupaka w'u Rwanda. Ingabo za MONUSCO ndetse n'iza Samidiaras zahagaritse imirwano ndetse ziguma mu bigo byazo. Abanyekongo ndetse batuye igoma ndetse ku itariki 17 Gashyantare 2025 bigaragambije rero basaba izi ngabo gusubira rero iwabo, bazimenyesha ko bazikemurira ibibazo byabo. Nibyisho byakomeje kugenda biranga zino FDLR, aho rero zimwe zahungiye rero hano muri Kivu y'Amajyepfo, ariko rero ntabwo bije kuzihira, dore ko rero nta n'ibyumweru 3 byari byashira igisirikare cya M23 kije kuzisangamiho nazo rero kikazivunirayo umuheto, nkuko rero mwagiye mwibonera zagiye zihagwa ku bwinshi. Ubu ngubu rero izari zisigaye nyinshi zahungiye mu gihugu cy'u Burundi, izindi rero zikomeza kugenda zangara mu misozi igiye itandukanye ibarizwa ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Munyemerere dusoreze aho rero Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga ndetse n'Ubutwererane Ambasaderi Olivier Nduhungirehe yaganiriye rero ku murongo wa telefone na mugenzi we wa Hongria ndetse rero ushinzwe ubucuruzi Peter Ezirijaruto ndetse ku ngingo zinyuranye ndetse
aho rero ndetse no gusangira ibitekerezo ku bibazo bimaze iminsi mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mu kiganiro cyabo kandi banagarutse rero ku buryo bwo gukomereza umubano hagati y'ibihugu byombi, hagati y'u Rwanda ndetse na Hongiriya. U Rwanda rero rusanzwe rufitanye umubano ndetse na Hongiriya mu nzego zirimo rero ishoramari, ubucuruzi ndetse n'ubwikorezi bwo mu kirere, ndetse no gusangira ubumenyi, gukorana ndetse mu bya diplomasi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Ibihugu byombi rero bifitanye amasezerano anyuranye, harimo rero aya mahugurwa ndetse no mu bijyanye n'imikoreshereze n'ingufu na za nucleaire zitangiza, ndetse n'amasezerano mu kuvugurura ndetse no kwagura urugomero rw'amazi rwa Karenge ndetse no mu karere ka Rwamagana ndetse n'andi menshi agiye atandukanye. U Rwanda rero rwafunguye ambasade yarwo rero ahitwa ngo ni Budapest, Hongiriya, ni mu Kuboza muri 2023 muri Werurwe, ndetse no mu 2024 ambasaderi witwa Marguerite Françoise Nyagahura aza gushyikiriza perezida rero wa Hongiriya Tamas Sirioke impapuro zimwemerera guhagararira u Rwanda muri kiriya gihugu. Ndetse Hongiriya kandi ihagarariwe mu Rwanda ndetse na ambasade yayo ifite icyicaro i Nairobi mu gihugu cya Kenya, ariko rero yafunguye rero ibiro diplomacy office byayo hano mu murwa wa Kigali ndetse muri Kanama 2023. Bigaragara rero yuko u Rwanda ndetse n'iki gihugu cya Hongiriya bakomeje kugenda bagirana umubano wihariye, harimo rero no kugerageza guhuza hamwe ndetse no kurebera hamwe iterambere ry'ibi bihugu. Bakunzi ba Rwanda Online, munyemerere dusubikire ahangaha. Iyo ni makuru twari dufite yarakomeje kugenda acaracara hano muri kano karere duherereyemo. Turaza kongera kugaruka mu masaha ari imbere, aho turaba tuje kubagezaho andi makuru cyangwa izindi update ziraba zikomeje kugenda zicaracara. Birashoboka yuko rero bwaba ari bwo bwa mbere ugeze hano kuri Rwanda Online, nta mpamvu yo kugenda udakanze subscribe cyangwa sabone kuba ukoresha ururimi rw'igifaransa, nta mpamvu rero yo kudakanda like, share ndetse na comment kugira ngo ibintu bikomeze kugenda bigenda neza. Anakora dukomeza kugenda atubana nawe umunsi ku munsi, anakora ukomeza kugenda rwose utwereka yuko turi kumwe 5 kuri 5. Mukomeze mugubwe neza, naha mukanya. Ciao ciao.